Saluti a totus, señores e señoras, e ben accatados in sas previsioni de su tempus pro crasa, lunis su 29 de lampadas. Sas condizioni de su tempus a sovra de sa Sardigna videne chelu serenu o pagonuilu. Sorventos an solare debiles o atretor moderados occidentales in su settore occidentales e de su Cavesusu chininfortius in sa succar de Bonifacio, a regime de brezza in sa banda orientale. Sormares sant a presentare movidos in sa banda de su Cavesusu e atretos in su canale de Sardigna, pagu movidu in sas atras bandas. Sas temperaturas mínimas sunt previstas che in mutar de rilievu o in aumento ligeru. Casteddu 22, Tattari 17, Nugoro 8, Aristanis 6. Sas temperaturas massimas sunt previstas in aumento ligeru che in eccezione de sa banda nord-occidentale in ue non han a subire mutar de rilievu. Casteddu 31, Tattari 30, Nugoro 32, Aristanis 33.